Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Hawi kasih sapu. Senak bawa ni ku masalah harga na dinya toro. Na ya narwase denre makadaka lokan ni rumai bola mi. Tai. Apa aku pura ini takkan nai setoni harga na cocok yai. Ayo. Engkan aga doi pas dia. Apa kamu pada biasa lo kaki main apa dek toma ga doi ta. Oh, alamak deh tu pai. Apa weh? Dek tu nasi ding mulai jaga sapu weh. Dan misa ni tu ku anu pakro. Iya. Masalah anakku. Gampang mi ku masalah yaro anakku rom. Na cueri mi age loku. Kayaknya Nur Azizanya mat kali ini mau dijodohkan. Ai harus tanya mat kali ini. Oh iya, aku apa kun itu sapo cowok nih. Jadi ni tu pega guys. Iya. Woi. Amal ke tu? No Haji. Betul dah perami. Tidak. Lari. Ala deh cek. Cek 20 kepala pai. Sapo. Iya. Purain pas sapo Pak. Angkat telu jam. Iya. Waalaikumsalam. Mana kawasan anak-anak liu benar. Tiga ni balandai suruh beli minuman. Liwit tanah. Naper minuman. Agan anak putih suruh beli. Nuli mata tolong na. Liwit tu ni dekai. Nih sakit mati gara-gara dekamnya. Tiga ni balandai rum. Makul kau tu makin dari suruh ke liwit tanah ga. Ai tadi dengerin info matkel. Info agak sih ha. Info tentang Nur Aziza. Makin Nur Aziza aku. Nur matkel. Ai mateku lari terus. Abe payah nak tu minum muka ni makin ada minum ni. Oh, iya ya. Ai minum dulu ya. Iyo ini gati. Ganyan nyamong. Na matkel. Apa info nu? Oh ya, begini matkel. Waktu ai dari beli minuman you yang ini, ai dengar. Iyo Belanda. Minum mak. Ya tu lagi no minum ni. Iku Belanda bibi nu dia tu na liwat dekat aku kecil dan nak mati gara-gara dekat na iku pak ilam minum ni. Bibi batuku iku Belanda. Kan you sendiri yang suruh ai minum. Cocok ni suruh kau minum setidak nak mati kau mak kedai ini punya anu makel. Iku dia matu gak langsung tu minum. Sorry matkel, soalnya ai tadi haus sekali. Adik matu gai iku aku tu Belanda bawa mo. Sisi kena taruh aki. Aga info nu makin Nur Aziza aku. Begini matkel. Tadi ai dengar Haji Baring menelpon. Sepertinya Nur Aziza you mau dijodohkan. Kau papa aku tu Belanda? No matkel. Soalnya tadi ai dengar sendiri dia sudah bicara harga sama Haji Baring. Mungkin itu harga uang panainya. Wah. Jalan na Belanda. Salah pareng kali ngamu tu. Nasabat Nur Aziza. Iya mina posisi sekoe de galai. Itu pun. Nak kowe le jodohkan lari komiak mapis sebalanda. Kalau begitu terserah you matkel. Soalnya ai tadi dengar juga orang itu disuruh datang di rumah Haji Baring. Mungkin mau lihat Nur Aziza you. Beh.
Kumakun itu yang kali nggak Balanda dek, nanti sedina coco. Barailo nih halaman manuk-manuk. Harus ki lalu mbaya Balanda. Harus ki maku gelo bola aja baring. Cek go. Kampokku mga gayay. Di magaw salah ron. Kenapa sih disiulah si tanggo salah na? Tiwa nih gana perubahan. Cocok mga gak ron. Cocok na. Ya, pucung pautan rai. Nih, pongi si mato sioro sapi. Tapi mana ketapang ke pembangunan koro? Nonrona sapi ku koro makaja. Nah, kau senadek nalo kami minta isi jolok ko yan aku kalau kumembang. Saya kini baik sapi kur. Aku yang biasa semata maka aja nadik ni gago ita. Oh, adik nak cuci. Telepon jo ambu ku deh. Di gago ita sapi ku maka aja. Merok nar. Halo, halo Ambu. Mga kutola. Aweng kanaliso Ambu di kampung nanti deh gaga sapi ku ita maka aja kondon na. Awe tola. Mure balo sa pinwa pa. Ikuliwit ta na laon. Matagko ka jagay. Awe di Ambu. Na apa ka siulas si tengah na matukko ni jaga Apa, di ka karibano ro may puli. Awe. Uno matin. Beriri Ambu timuta ipapada mata niya nata. Wah, ikut tola. Tega pa elinas jadi tega pa elinas sapiku. Capu ito la. Upake mo to. Allah. Ay. Beriri Ambu. Tuh ata na puji mo pa buto sadar-sadar ni wasa. Hindi lagi karya laut tadi to puji buto. Awe, tola sinabawan no. Ayan mo si Kulway ka. Deu cara mai Ambu lutuk maning watu arap parangin apa kilo sadar. Iyo tola. Ananay ya. Jadi kapan melakukan pembangunan aku Moreno to. Iga mo riku. Punana tala. Oh, sama aku si punong rero. Jadi agak aku mani pa monro. Bembe naman ni Monro ko to siyorang. Iga, la Serli. Manang ka na Serly. La Serli biasa sengirom bu. Ay, sambaratoy ko marin niya sa bembe to la. Mura ni Roy, apang ka ko diskuti. Iya pa yang bu ridi. Tuana lo kamu pi diskuti ke ber. Kala-kala seding anak muda. Idi lagi malolo kayak merantau. Sapak jama. Alena lo ke diskuti ke nabe. Tuana na. Iya kan la Serli ro na taro. Iko Serli. Ila Serli, lupa na. Dek mana lupa ka? Lupa na Serli. Tak iko mani Monro. Lain pura na balu yambu. Apa haki butur? Itu na mengeramu apa? Ang kalingan na. Ang kalingan ki jolo matu na kulok na balu yambu na. Tapakidan na ro na. Apa ya caw na sa di si mata pawang ini. Dek pa dyan nalok buto, napakabalok-balok. May kuman kasi alaleno Serli ko harta ko Dek nagagaling kita. Kenapa kami tetap bicara sama Bembe? Nampak keruasan nita. Ada na Serli ko na. Dia Aji.
Hah? Haji Baring. Tani ya? Katanya anak pada lebat tanjak na tu. Anak-anak ko ha. Tani tuh. Iya pa. Harusnya ya makutahan sebangi di. Iga ki. Apa ki wita ke kampung eh. Apa macari tak dia sebab bembe. Hali batal jangan eh. Aga tu jang. Padicing. Makromit to ka iya. Apa penyayang binata ka kena jadi pakro. Oh iya. Justru iku lah ku tanama ganatan ko Haji Baring na pada lebat tapan. Patena mi maka Haji Baring. Kurang biasa. Kapawaka tentang Haji Baring, tapi aku tanami. Iya Rodi. Oh, banta. Cuma tentang Haji Baring. Tapi ajak napa? Mau bebek jarita, Pak. Iya. Iya, asaku lah bro. Iya. Lah bro. Cuman napa ka angkatku he Pak baru-baru toka boleh merantau, tapi asiliku gak he. Sigan ra itu napa ang kalingasan no? Iya. Apa iya perantau to mbak iya. Semata to mak masih masuk sa liwag kota, cuma palimeta ta 5 ulan, 5 cewek tak 2 ulan. Oh. Tega ko kay ko biasa sa mata merantau. Aku kamu Pak biasa sih kamu tempat Pak tuh. Apa kan ya? karya tuh kak sapa anu kak Jamang. Ya. Panggil Tommy cerita mana saja Jamangnya kero do. Tega biasa di rumah rantau ga? Eko kasih paling banyak kak biasa ku Kalimantan. Ya. Nah kalau kak Jayapura, Pulau Jawa. Kau Pulau Jawa perumahan macam neri Pak. Terutama Jakarta, sama Jakarta tuh. Iya. Oh iya. Dekat Jakarta tuh mita tuh. Intinya dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Perumahan ini loker. Anu di dalam negeri ini. Bah, iya. Maksud to ni pada si mata ulok kaya. Arab, Timur Leste, Cina, Itali. Bisa mau aku tu putar ke rumah paling mabelai. Iya bisa mah. Kau nak tu paling meta monro. Mak bisnis ki kero do. Oh mana sama kada mak bisnis kak korong. Bisnis agar di. Mak balo es balo. Iya. Sebalo. Kamar meli. Oh mana sangka malah tu. Ya sistemku ekspor impor. Aku kamu membutuhkan langsung kirim kati mesum. Anu padi, lo kakak rope pangkat tuh, elo lokai. Ah ya. Tapi, Lo to kan alamat tempo. Nah ya aku paling matempo kampungnya. Apalagi aku cerita mi. Arawe ni Pak. Tiga sikit mamelok lo pakai cak ya. Muhammad Rasulullah. Kasih wasu mah pucak ya dulu mulai. Tadi nak apa dinyula. Hei, bebek narwasa tahu. Tarupas satu macam lapatu sikit masuk. Alah deh cing kamu biar calapatu anti wae. Pas mubah. Wah. Magin aku dek wola ko. Rotaki na. Natumuli rotaki ka magin mo sa. Apo, siapa ko try. Awi. Gau na yun to pasan ru. Tajo na la swala sai ko pa barasa. Guru-guru bawang. Hei, tak kono mai. Ya mato na nyai. Ah gitu mah tuh ya. Magi nang monro. Tak kono mai. No ko mai. Di mato ga ya. Di mato ga buah-buah ni.
Mai gina pucak-pucak kau lu lagu. Dan iya bang, bocah-bocah. Nak kedai kah? Ini kan makan deh. Gani masa sapo kuro. Lo nasa lo kamay na. Hindi pa matajak ka di pigaga. Gayay. Ida aja bari. Iya ko. Iya, nasuruh pak kalau kemai. Iga bapak no. Haji Rusli. Oh, iga pa na. Tama ko man. Kenapa Matkel? Iya, Belanda. Mana? Karui. Oh, mungkin itu orang yang mau melamar Nur Aziza yuk. Wah, main demi seng. Tuh lihat saja, dia lebih tampan daripada you. Ute, iku Belanda nak kumete ko. Mato ngemani. Ngetangane cirigat Belanda. Ano kata ni bapak lo kamay? Oh, magkelo-kelo Sinangi para masada-sada bulukin na dulu na telepon. Lado kebulokan na. Masa tuwa dia burunti lalang lo kamay? Iputu ka din resambar melipok ke tanah. Oh, iya pak. Tasik di dito tahu ketude nasi seka. Nah, ini juga. Ya, betul ke tanah. Simana? Yuk kenapa mereka mendadak Matkel? Woi Belanda. Belanda. Ya malu. Itu dia bos sekali Matkel. Belanda, mbak bawan nih. Kaki. Tega ni PRS ngaji. Sadia ni kadai no. Oh, sadia nih. Dia matom elo. Oh, ikaw ito pa elo. Iya. Kailalang. Mulus mo ba? Aw, kung masalah mulus. Liyo mulus na. Apa di pagatalay katan niya ro? Jadi perawat tu pala di. Ayo, perawan na. Aku mau ni pala aji. Besu negatif kalau season ni mitai. O, jaro pa. Jauh pasti Aji. Ano to? Si. Iya aji. Talip-lipu na kampong niya ro. Oh, sinang itu baik. Diki, alasa ka kawali ko karawan na kasaro eh. Matkel. Aji bari mau ambil kawali. Jak bawan nama tak Belanda. Dek gapo na lah tu giasor nak ku ada ceng. Jadi jak bawan nama tak Belanda. Belanda mi hayar lari bawan na salai kat ku. Kaya bapak eh. Haji. Mai ki. Aku mana cerita ade ceki. Pelu tu mainnya. Sago nama mahar na yai. Nak ku beli mah rasa na 5 boleh mamula Haji. Ano to ko pa eh? Pelu tu kia tu Haji. Agak to isi kedai loko. Jadi keluarga aku pidarai. Oh. Pak dek tu ipau ngeki Haji. Coba ke oleh pau ngeka. Rio lo kalau memang manuk-manuk daripada yaro. Eh? Agak masuk naro aji. Mamanu-manu aga. Pakai Haji. Terus terang nak ya. Ya tu anak tak ya sengin Nur Aziza. Na posisi seka. Napa ya? Posisi setoi pada si Poji nak Haji. Nah, kita tahu lain pasti jodoh wangi. Agak nak bahas aji. Dek tu isinya aga na bahas ya. Eh. Aga man ka perjodohan aga nu pawi ko ketu. Bisa maka tujuan na elok aku eh. Mana saya tu Haji? Ya elok na lamar anak Haji Nur Aziza aku. Mati ni ya. Salah paham kau tai. Haji, kau ngeki na. Engkau papasan na lah tu aku. Maka dan aku besi tengah lah lagi wirinau lah. Pak nak aku tengah na mari cak gitu. Jadi wirinau lah lo mai. Pak ada cengeng. Eh, patutu uring.
Tega ko asa runti informasi mapakar makadala ujodoh kang anakku sebanyak he. Ika tuh anakku tanya Belanda ya Ji. Nang kali ngaki keden Belanda mataliko. Balanday pa mapoposalak ko iko. Mema den re matalipoka na pangkatin re balanday. Nuli ko nirang kalinga sala. Tapi tanya perjodohan bahas. Yahe kawali he. Elok nali na yan elok melihe. Belanda nampak bebek-bebek sika. Lu mana pak kasirik ku bapak ajiku. Bapak Haji. Mana katuli mo li Bapak Haji kagak? Wah, sisi posisi suka selongan tak jadi ini oli Bapak Haji ki calon menantu tuh. Lagi perlu rasa saku Bapak Haji. Madu keleng. Ajak nung sampai nung rasisa. Macoy pari balok ka kumana, kay mana malay. Dek ni kako he. Wah, mak beli mu Haji. Ada. Haji. Ada cingir Haji. Kedai ka pak bela. Engkau ngan rewa ko. Tak bulu na daripada masuk ya pelewanuan na. Apa aku tak kalah masuk i? Dia tu mata aku dapat kena darah. Jadi rewa no. Iya Haji, tapi panu ni Belanda salah Haji yo. Rewa no kan? Iya Haji. Haji. Kagak. Oh, bayar. Bawa emosi na. Ya tunggu sino aku ya kata ni. Papula-pulaki. Ini mata tu na sedih. Magay, kita tu. Napa tu mak garat tak lari ni? Ini. Tabe, kita ni ro. 98 99 100. Mag musik di Belanda. Menyamet tuh. Gasul kemari ke informasi salah-salah. Empa kasir marulo na bapak ajiku. Si Ratu pi. Ampun Matkal.